Nana mentonka ho nana mache so what do me what do me mama jojo nana so ba ya mo se se mejo so waje me so ada he fa na wadwe ko sie me ko be bia if ye ya nana so ho ye ene anopedia me ho sheda mfa me sa aden asede minim se code bi na pese chimi o sense so kra no so bebre yeah but seti bia no aja igina na so ha bia be fa so ho ye de Adom Nsem all this space ne to hona no se dia aja yo asa me madam bia no chire twi pa we je chesa na se chesa poko I say first year na no mutwa twi nim later na also subject for chire Mr. into first year pedal ye twi okay secondary school first year some yana kan pese me tu ni nyina o twi ni French no okay but French crowd primary school crowd French master no say and sunny and Javi no my school and I would have French this year I say me kube we just school but French teachers no omo de na na bi o ho that's na nye common sa you say onye obi akwa bi jan kakra no ate o say ono nature of French no na nim say so aka say be French teacher monsieur François azo wanko bi mu waka eti yes oto abemu za ne de na je say afi o mabiem ti eno an je vais aller ko na hwa na this year eti hwa na ja French is here hwa na this year bon and now bonjour monsieur ça va très bien merci anye hwa ala de ko ye ni wai Jaropay bonjour comme bien bonjour Uze anyumbi alabasta for ne boy ara welcome we zolo akwaba bon arrivé and only languages am to asansi so far obia treme so bia na makwa sa anyum na ba o ni nyina ya akwaba yeah na just odin nam anope ma me fa daily graphic the bokata no infrasie na daily graphic na omampani Nana Dankwa Kufuado ni foni daha achese Francis Asenso Boache Bantima Asenso Boache Minister of Roads and Highways enso jina nchen Daniel Titus Glover enso so eteha na beto aso na mini baba kwasi French teachers no osi de we me na bi mu ase wotimo den kakra ne ade wo de no Debi tina no wonte why the 90 subject onya de ho bia o si teacher ne nye o pa me na mka kire o me say subject bia ko school anya ho ade no si teacher ne nye enye se wonya so teacher so kire o ya obeti ase what's your favorite subject pa no the teacher no need to say no crane yempe who's a math teacher say no mo she da ni fans sa na de bia fa kakra bia temas no so mo no so no mo ye no mo ni fans say man penasem da Mr. P minyi e kura na me hwehwe no say akwende me bisa ne nsem mi o de aba hwi mitim pa mitim fin say yo ko pai wuti be so no kura na pa mitim nana Who be 7 times 8 at once me who ana me well no to no that you say they see dia ba no be pega ejina ho so no aka kra we be enti na make bi enti enye se wona wuni mo di teacher ni be ya o wasu so anke beba na bia na wo kan sisi e wasu anke beba sali ma bia me chia wate men komani ma na mi nyina na bi komani mu na sali na se men kan jo sta be ka sali agia sali honorable okay. Because Sally bodam fu. David. Kokoya fefe so na. We so kokoko fefe ba we dey na dey correct. Salima na making. Ba we dey na dey correct pa. Okay. Yeah. O dey enko yanim na. Oma pani na kura homa okura paso yi. O twitwam. Homa man ya twam okuru ma no. I tell her for come the apasobia bomb the twitwa ayi o ana hu I say abef machine bi say no na is omo fa paso twitwa biem
the first one did you try say any man say for fraba and ode what draw didn't even na the fast you say ya na cha oh okay see ya nim yeah nti ebeka krabo says enokra no apaso ya di twitwa homam ebeye emre bi om kofa ahoma no kofa em say na edin me pese me bo man pani benana boy o David me pese me bo ni din odi simu a na ade ni gina ho enko wo ye mo ya kohye nyina ade na nti om kofa na omo din ya kohye ade na ntwa si ese wi anu mo frɛ pani na odi sa ahoma ne sɛ ɔze ɔmra no meyi na no na ɔma pani na etwa ahoma mu ɔyɛ sitama motorway at the coast school junction ekwan no efa botima ho no afei na officially omo ebia no ekwan na kasa de oma ya mamanfo anante so a but officially na fe no mabia no nti eho asem ewa ha na nru akro na no ene de bon krata no ebi sukura capture wa ha motorway extension said daybreak ade ato anim hanum sei eno so de aso abofom twa ahoma nim wie no de aso so bofom say motorway extension project no expansion project no infrastructure na minim say Kofi say ababo ame motorway ye fa so mo fom ho da say infrastructure omo de abona na say omo de bo fa kwan ka me de tu abura o the some say faces o da bi say minim say motorway runabout no de no different but motorway nankasa no me kai say omo de aso abofom ho pe jesro mo fa so me bofom biem we ya next one na ye mfa homa na emra ni ntwam ni mfa kwan no so homa so mo fa de otwa ache ena no da adom kase body sankomo yadi mu akotene yi pa akuafo mo ho ka dwam ewo bono puye na atifido mantam makomakonum ni nyina se nsuo nto ntimfudie sei akuafo ni twa dwonom ne ho keka ho na aso ye hwe o man kua yo nsem so na watwe twa mu no say ya stories no wa adom nyina no mu tie enti Minister of Agric Dr. Brian Champon and Minister of Finance omu nyina akọ aprobo de omani ekokohwe yesi 129 a toma onembadwo so aso munwo ampa oti ase tina tuma akora so nkoto abetie no beba no na abetie ni so chen nkwan no on dem ijire o bibia jeji so twa na keze da enso enti omo akokohwe said the situation is here ampa amo baye no from last week no be sabre no omo akeka mu trabum enra Minister of Agric led by the minister Dr. Brian Champon omo ye press conference and dia to just aban ayi sika botene 8 billion Ghana cedis enye sika ketwa o 8 billion Ghana cedis neze o de ko eye titisika mu a be se be 80 billion say 800 billion kra yeah and na omo e de e ba be bo akuafo no dwetri anaso omo de be so omasene na yese okwani bia no o wasase tam hectare ba ku bia ne be ma ho 1000 Ghana cedis into 100 hectares na se ne ye ma 100,000 oti ase ho asem eno no nti se de wofu no esofa no one penny for de be ma na omo se nye so omo fitin ya na omo se omo ye sa emwa hyehyedie basa no pa ye ne Dr. Brian Champon akasa o na kasa na kitchen nti hu nya kra se be ko manim bebre kafra uze na me news meeting nti enye hye safa ho no fache me mame ko ensem fufuro mu na Ghanaian Times and so the actual name kakraka say aban free tamamoto we reconstruction we say extension we so say reconstruction near say project we be cost $350 million enye sika ketwa yes 36 months and the baby 36 months enfie miensa no say ayi month no 12 bia 1 year times 3 no yes and one no 36 months na enya sem keto minim se omba be no concrete road na no be ya na se ombetutu enye concrete no aye omo be bia lens ni mu ni ade $350 million enye sika keto na Atabaze Junction enkwanhie si ya nipa makomakunum FM hwero mu nkwane no ho asem ewo eye Ghanaian Times the worker time ena sameka say akosomo dams village no yesi yeyi 200 million Ghana cedis
se yemfa enye resettlement ema nipa omo ho ka adwam no misusu se achede na nsubroni okasa bi se is better late than never na sikani yi ni se ya ni ahwene de didwuma no se de wo se die no eya ne ho no sa abosome no na asem no ewo no na enei the bonkratai na me pe daily guide bonkrata daily guide enemi hu daily guide o ha na okay na drip ayi efidie ya dia base e ba beboa ne de adwudwi akwan so e wo mpotamo mu ne ade na epuema ntamu soafo set kwame e champon e de atodwa se e ba beboa akwan na papa nei se efidie ni bi e wo omansini mu ebi wo omantamu na akwan bi atutu a aban nyama contractor ni ma so a mansini na nkasa o se okohwe ma yikodwi sa akwan ntum okay I hope say edem fasopa ewo adwempa etachire no ebebre Ghanafo because toma infidie e ka ho asem ne bo nya bo wa wo enye easy entisi entimi amfa anya adwuma na ma Ghana ni anya so mfaso a ye betene to e de akwakotua sa infidie ne ka ni abo man na bro and de to so mienu ne maintenance Sadia we bia sipenyo sabre no mo de caterpillar e ma assemblies no emprenu kra so man pade da kufu abrese bi bae ni si wono mo ma e ho we na o si oni ska de betofu agum no ne ho nkeka assemblies no yes ya mpesi e behunu ate sa asem ni biem na yenko the anchor the bokrata no o say not a single drop of Ghanaian blood should be sacrificed for power. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ene wode sansemu ya tudwa se abato ebeto no ehun konko hia se sebe mpredwa mesra momre to mansu wai yes sebedi oboba fo wani bi wa na me wonsu wa sebedi ene eno mo ana ofasi efre oba fo to man o se eri kwasi ehwie mu jaba ko se kura agu ewa abato we mu sigana ni bia se bibi na onte ase kura na abambo nyumakuo no ne ade ewo ho se obema mogya hwie agu e dia pretu media se sei aban ese wo bra emo eburo ene adua ai de konkrofo amanso a Greek ministry mo ensem no mo de na eno na the anchor e capture okay obani enkure wo fie ni di ya yensu aduane nkoche oti ase na nso wo bra no nso so no ense be na wo digu akwa mu bo nipa wudu ade na wo na ade na ba wo o ne the outline aboboso a sika mo de be ma wo ne ma no kra so mo be koto se ba se bia mu hia tofo a aban ne be koto to ne de wo be koto na wo bo ye eno ni asem no wo ne China for no ni UK for na epe ne de ne epe ntie no na wo ya ho no na wo so hwe so ti ase yesi kwase ne didwa boka to bia wo ye adwuma ni bia ehwe se ene ya enkofunfu ase ne ho keka ho no na se bro ye sheda tutu edi gu mpatam edi gu wa twen se ebo beba ho bebo a wo nya fuda o aden wo ya fu wan ye garden nya fu o ba se na me wo ntore wa kakra me wo nioman katie nti si etwa kwan kwansi miensa enan enum ekwafum de wanya bi da makwafum da e wo hen nkoko na wo kono wen kwakujira tu so akenten ni Japan na ne kwakujira na won se so akenten ni Japan na semba nyabote kakahina ka wawuram da nyabote won se nso to a kakapa ka oto e wawuram da enso me se na maninti e fe oto ya kakapenka so da yeah na I said, "You're marrying pa." Na say, Jaisa. Hey, uko for my friend mo bi mimina. Uni mimina. Mimina what to say? Dabi na me no mo hamani pa so ati mimina de uni afo mo efie kra o safo ase o ntuma yishim dabi me ko afo ma na mimina hamani ena nso to unse na ana mo afo na pono o so ko afo ma nso to aya na emo asesonson green bi na o mo pie ni ade sanko bi no ni ade no e from sanko bi ho unnim ni dimpo enye se minnim bata bi edini na minnim enye bi na me ka cho se me ko afo mu nti no eyi sa so in fact me ja afo bu ko asemi wo meka chiro but enye sisie o de mame fa de wo gadi mame fancy na shade
Sa no mo keka. For when? Ti nana. Dia ya no right. Mekona enkofo keka se mo ho ayede. Ehefo. Mo ananum ko hia o mampani abedi akire. Me na mini ana me koye safo kantan kan yi wo ayi petense nti na mini kure mu ba bia. But yes binum kra 20,000 ni ade. Kire say. Nti na me bisa say nti o mampani dada Muhammad ye na o ye na safo ya o muti ba bi e kan sama kesi koye no. O mo ba ye so benti do mo beda na dia na. O mampani dada Muhammad ye no kra me ko bi je say sada na mi tu kwan. Na utu kwan tu o kontem. Na me free ho e ko airport. Exactly. In fact me ko check in. What I say? Na me here fast e ko ho. Into started here na I'm so we in speech no. We ya questions let's start say ba na we come back to the airport nti ma hunu die see e na we nsusu no na woni ho na menni ho etimi enu nyina aka se minnimu adanse a ebi ya aka adanse mpo de woni adanse na enye no credit nti so mo keka se mo akosa nkwan se na me kire nti ono na me kire se ba ko na no ye fe na wo koye no so what ya se eno no ko ne koma 300 million na 500 million mi pie kro bia ehume enti na me ne mpo me de nipa na wo ka sansem na me ba se opani bi eto nsa e friends entwefo ni ade a aden obi adwen say okojiska na ye de kwa koma no sometimes and you ubenya wan kasa media ye friend say colleagues na this narrative no enenam babia ye nyina du babia nipa ti fi adwin unim how me eto da bia sani nsem ni nyina ebekọ but san krofo no mo kika san nsem no e ka sen na omo se twa omo e kan nsem bi ma ye hu se ene nsem bi o makeka dadada ni nyina anya no kra me se sa de ye kan ye no location krompa event no cause kra nipa na no so no nim 200 million no location kra na wanya we because location kan no enye ho mpo na event no cause location kra wa hu na sika de ma obi no obi be hu forget it enye the best da bi o ewiase bibia na so be so a ya onkrofo bi wo krom hanum se ya ade a wo ya ne se obesei nipa no de di ade a wo ya da bi wo ya sa no sa ho de na de sei nipa bedum bi no be free won sa obonso obi so aso mu no o se o me mom de I believe in those things enti say na so obi jisika ye bibia won so adwuma wo ye se be ka so wa jisika wo be na wo eno na wo betwa exactly it me papa nyom if you do good you do for yourself if you do bad you do for yourself obanyansafo ebure ben kana sem nana eden pa o mane ha ana wo yi body away wo man sam kitikiti how they are transfer na ko baby transfer nana so we can won ti ase san ye call professor Jenana edie ba ye wo so yakoma 100 million so ati ase ne nam mi wa no enye no kre na nkrofo keka I know prof na de mama na se han just me dwo mpa menti ase ta mo Jessica sao na wakwaba na obi di we nam ha ade de anya ba bia na obi be kwa be so obi ya so obi so ho no ma so ati ase wa anya kwanya anko bi na chese yawo adan obekeka ona me kan se obi ho no ma sa so ati ase omo de ne if you can't join them destroy them ni bia but ko wani me de wo ko ye de obe kuma no to na de wanya kwanya ko bi de obe kasa na ho akatua da wanim mentra won ka se otutu agum kwa afa ho adi ene amanyo semi a opani abetra mu yi obetra na obetu futura da wanim twen anya fact check cry some cry da wanim twen anya no krenti no de na ye kan nana onim panimfo a o madi boni wo kromo ene o mo deda dem o musu o mbenya ko mbe reverse time back patuntimi no correct enti di obi ye bia no so ye mana mane kan ko nanim nana mane kan ko nanim me da se nana ya enya nipa nyina na babo abaso nipa nyina bible kra ka se nipa nyina do wa due enti ade enti na so mane how to adwi mu toma wo ya ban fa ko di fufuo me da se nana ye beko se ayi ho no ai unya fufuo mu omra no ano no